سلام 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 كمي كنيخم كمي اللخم كنيات ويك اندس سلازي لما عندي قدامي سنة قدام اوكي لو مخاب فليز بلت فيديو مساكم اللخو كل شيء انا ببقس قبرو فيديو صرحو كابوش تتحطني كلا يكونن سو بوشتي انتايت بالحتة مسياتني توسخي سرح لني سبع 4 ساعات هبسهم نسرح بزقلل منقدي توسخي زرخبول سرح ኣሎ ዶ ሓደ ካልኣይ ነገር ከዓ ኣነ ኣደአ ቆልዑ ኣለውኒ ኣብ ገዛየ ዝውዕል ምስ ደቀይ ኣብ ገዛይ ኮይነ ወይ ከዓ ኣብ ትርፊ ግዜ ኮይነ ወይ እውን ናይ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ውፅእ ኢለ ዝሰርሖ ስራሕ ኣሎ ዶ ሶ እዚ ኢና ክንዛረብ ብእንግሊሽ ሳይድ ሃስል ጆብስ ይበሃል ብትግርኛ ከዓ ናይ ጎኒ ስራሕ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ናብዚ ኢና ክንመፅእ ፅኒኢልኩም ክትከታተልዋ ደስ ይብለኒ ክሳብ መወዳእታ ክትሪእዋ እቲ ቪድዮ ሶ ናብኣ ክንኣቱ ኢና as usual share screen thank you okay طب let me just get it my screen share okay هراي بزا طقس زي كنجمرنا حوات ذا طقس دي نري ازلنا هجتي تعلامة زبزي سرحات نقول صنتايو كابتو تسرحو زلخا كامباني ويكا مسب دخا تقصير كارخا تسرح انحلال لخا توسخي ناي بعلخا زبلو سرحيزي ببعلي تبلاي مالتي سو ذا طقس كنجمرنا نحركوين انت ايدلنا زلو جيم مالتيو ደሞዝ እንድሕር ትኽፈልኩም ካንስኻ ንኽትነብር ጥራሕ ትኽእል ብደሞዝ ብደሞዝ ትኽፈሎሲ ንሰዓት 20 ቅርሺ ትኸፈል 30 ቅርሺ ትኸፈል 40 ቅርሺ ትኸፈል whatever ትኸፈል ንሰዓት ንስኻ ታ ደሞዝ ትኽፈላ ወላ $6,000 እቱ ኣብ ወርሒ ዳስዋል ክትነብር ትኽእል ኢኻ ፅቡቕ ህይወት ትነብር ትኽእል ኢኻ ፅቡቕ ላይፍ ክህልወካ ይኽእሉ ፅቡቕቲ መኪና ፅቡቕ ገዛ whatever ፅቡቕ ክህልወካ ይኽእል ግን እሱ ለውጢ ናይ ላይፍ ኣይኮነን እንታይ እቲ ላይፍ ግን profit makes you a fortune this word profit ዘለዎ ስራሕ እንድሕር ትሰርሕ ኮንካ ግን ለውጢ ኣለካ so profit እንድሕር ዘለዎ ትገብር ኣለኻ you are investors ኣብ investment ኣቲኻ ኣለኻ ማለት either you buy an asset or you just stock whatever is ኣብ investment ዘለዎ ቦታ ኣቲኻ ኣለኻ ስለዚ ደሞዝ ንኽትነብር ፅቡቕ ህይወት ከምብረካ ይኽእል እዩ ፕሮፊት ከዓ ሃብቲ ወይ ከዓ ፎርችን ፈጥረልካ ይኽእል እዩ እዚኣ ተቐዳመይ ጥቕስታ ተዊታት ማለት እዩ እንታይና ንዘረብ ዘለና ንሕና ዝሃላይ ሃሉ ስራሕካ ክህሉ ይኽእል እዩ 6,000 ሰዓት 7,000 ኣእቱ 8,000 ኣእቱ እዳዝን ማረር ንሱ እንድሕር ብኡ ትነብር ኣለኻ ንሱ ከተዋፍሮ እንተዘይክእልካ ንሱ ናብ ፕሮፊት ዘለዎ ነገር ከተምፅኦ እንድሕር ዘይትኽእልካ ኮንካ ላይክ ፅቡቕ ላይፍ ክህልወካ ይኽእል እዩ ግን change of life ይብልካ ታስራሕካ ምስ ወድአት ወዲእካ ኣለኻ እስኻ ዕድመኻ ኣኺሉ ድዩ ወላ ግዜኻ ኣኺሉ ድዩ እንድሕር ካብታ ስራሕ ተሰጊድካ ወይ ጠጠው እንተኢልካ ዳን ተን ካብኣ ዝመፃ ኢንካም ወዲአን ኣለዋ ስለዚ ነዚ ኢና ተወሳኺ ንብሎ ዘለና ኦኬ ብዝያዳ እዚኣ ቪድዮ ሓደ ሰብ 8 ሰዓት ዝሰርሕ 5 መዓልቲ ዳስል 40 hours 4 ሰዓት ማለት እዩ እዚ ፉል ታይም ዝበሃል ሰራሕተኛ እዩ ኣብ ዩኤስኤ ማለት እዩ ንዓኻ ትምልከት ቪድዮ نتمهارة ملكت فيديو ويون توسخ جنزب اللي نيو نزبل تملكت فيديو كال مازرس قول حيزان كونفيلنس اللي أبغى زخات تملكت فيديو and etc so more أتاو نزدلي وياب مرتزلو ويون أبغى زلا أدي قول عتعبي
كاشو من تسعة ترى معلت سريح إذا أتو حمشت معلتي مالتي. You have 2 days off man my friend you have 24 hours what are you doing on the others so نزيات ملكت فيديو so نابزي هجنو بلو ليست خمسة تحت نابزي هجنو بلو فيديوهات ويك نابزي هجنو بلو سرحات قدم تاونا first of all make sure keep your main jobs whatever سرح انت ليكا تاتسرح الله زلها 9 to 5 يوم زبلو بزعدي 9 a.m. to 5 p.m. مالت that is 8 hours so 9 to 5 jobs ناتكا keep it first مخنياتو تهجي side hustle تابدقة تمسع زلها معرخ ندي وصيتاويتي او كا معرخ ندي عودتي إخا أنا تاخد كبر تخلها صباح نقول نسخة instead of working for somebody ويكا نسخة أنا حدا سب كاب تقلقل ويكا أنا حدا كامباني كاب تقلقل so إذا هجيت فترة سرح بين إيش تيم أتو غيرنا أبزي أنا مهارة تاخد كبر تخلها نايبة على خا جوب كتكون تخلها نايبة على خا سرح كتكون تخلها so تاتدل بلا سرح كتكون تخلها سلازي الساعة أتليس بوحد كلتا عمد دي سلسة عمد ديو تهجنري أبزي ندحر ستاديو خوينا صبق أتاون تليا نتو تأتونا بركة خابت حدا كامباني ودي كابتو مسكالي سبت تسقع كاسر حنا بركة ندحر كافر كتقبر الكا خيلا كتخسبا كان تخيلا دين كتكير تخلها keep your mind job كل شيء عبزي فتنايو اللي شاء أزي ناب بيزنس كتأتديو ناب زخونة حد شرح كتأتديو ويقول ناب زخونة نايب على خا investment كتأتو ندحر كونكا mostly startup jobs يبقى startup jobs يبقى جنزب بزح زي اللي startup job مالتي mostly keep إتا main job ناتكا قدمي تا startup starts قبل كذا تجمر كاسرح قدمي معو قدمي عوض نادا خير كذا رجاجس مخالكا so keep that main jobs so startup jobs كل شيء 9 like almost 2 to 10 يبقى like عشان عصرت ندحر new startup مثلا almost كل التين زعوده so كله زعوت كوني خلي مالتي so إذا هجن بلو سرح دحرق نقلكم از هجا أنا لسه قبره نقلكم full time سرحي that's good job you are by your own I like it so نايبع علىكم سرح فتيركم زلكم نفعات بزحات علىكم هجي قلت أنا بقوت النابور سبات بزحات علىكم so that's your full time job so you are freedom you have your own freedom you can do whatever you want مالتي مخالقن كتكيروها تخلو أخو مالتي كاب زركب انترفوت بساعات تخفلو the customer tips وهذا كله منفعتنا تكاسرح كانت كمالتي so نزه هجن بلو سرح maybe you need some training كلي كخليز قال تكتيكس كتب مهارت خلها additional license كله كخلي توسخ license requirements قبل الكخون خلي كاب زه هجي أبتحت سقول سرحات بزح لني بزح سرحات مالتي سلازم تخلي كخلي maybe training كله كخليو ناي ورحدي ناي كل تورحدي ناي سلس تورحدي ومي كال license اللي كخليو توسخ نوع مالتي so don't forget this word مخنياتو نابينا نخيزلنا حنا ناب self employed نخيزلنا ناب self employed list خمس عليكم مالتي don't forget your insurance كهلوا كخلا لحوات مخنياتو insurance that's insurance net business كا whatever نسخان دحر let's say electrician side hustle تدل ندحر كونكا أبتا خير كاتسقنا أبتا خير كاتسرحة insurance كهلوا كخلا maybe تاز سرح كاي جزا مقصال كجات ما خلي صحاب سرح كاي صحاب زفتر كاي سرح مالتي so insurance زي بالكاي you're gonna be in trouble like deliver تقبر ندحر كونكا باكو تعشق ميك توصل ندحر كونكا maybe it is عشقهم زهابو خاتن كامباني نسخة عشق أنا بحاجة جزا تبصح والله خمو أو complain قبل كخلي بسبصح كاي هي كم زي خيرو كم زي خوينه قبل كخلي حمام اسمك بزي مسبلعكو حميمة قبل كخلي خصك كخلي it's easy بزي نجار سوت خونه عواد مالي إذا الله بزعبازي بزح تمكراتات مثل ذلو بزح كنزاربنا مالي so insurance don't forget insurance whatever you do ولا حموش أرسلته be protect yourself make sure that so أبزخونه ساعات كجمرة تخل أبزخونه ساعات كاتو كتبلة تخل لسه كم يزبلنا قلعه اللغة كابت مرتموس قلعه اللغة سلازم نسخة كل ساعات كسرح تخل حد ساعات كسرح تخل whatever دسبلك كجمرة تخل مالتي لو أنت يكوننا freedom عليك ناس إنت عليك over نحر لنا أمنس over سي سخا أنا أبز جبر كات راح حتى بقص أنت زي جبر كا أي تبقص مالتي لازم so like نحرنت نايب على خلك كمالتي so قال لي maybe انت خليك خلي زخونه ويب سايت خليك خلي ادفرتايزمنت تقبر له اوف كورس اندحر لسي موف تقبر كونكا ناي نبرتات ناي مقعاز تقبر نحر كونكا ناي سبتو انا موفي زقبر غزا خد قيرو هلهم تلك اتي خايب ادفرتايزمنت اب جوجل تاتي خايب everybody search that heavy load يلعلي heavy نجرس حتعاون يلعلي لنك انا بعليكم وقاطي من نير heavy load يلعلي لسي
like نيشتي كلتنا اشتنا قرات على العلماء they cost me about what like 1200. That's a lot of money. نحن like one way am كيدهم. It's very heavy كساب زخنا money. So it's a lot. So نابي إخام تقبل لها 1099 workers خلاص تكون مالتي. إذا 1099 بحال باي IRS متى كوينو 1099 employee خلاص تكون. نايب على خاص self employee خلاص لها مالتي. نابزيت علامة. So how do you change yourself? Okay, create قاعد تقبل لها بزح سرح حسي you are entrepreneurs هذا هيجي entrepreneurs هاتون لها create هات تقبل لها. طقم طيب. Not only money. جنزب ترى حيكون كان كابز طقم ترقبله. Of course yes you get extra money. Not only money. Even the extra ندحر let's say from 9 to 5 تصرح ندحركم ك 8 hours راح ندحركم ك تهلك there is many hours 10 ساعات هلك a day extra خبزي مالتي. So what do you do on this 10 ساعات? Tell me that. If you are in USA, what do you do on this 16 hours? You're gonna spend up sofa coffee be comfortable yourself? No way. It doesn't work that way. You gotta work, right? At least about 14 hours. It doesn't mean you are wealthy. هبتي هلوكها هبتام كن بزح تخفل engineer كن doctor كن like do it an extra thing. Even education is number one extra. Go. تمهار. أتصل. So this is the way it is. So spend less since you are busy working. أنا عسرت شديش ساعة زبلنا يعني نحر كفت بالكون كأجازاتن شو ما أنت ساعة سريح كام مسدك أي قبل مسجلة يبل أبزين جنزب spend تقبرها ناب رستوران تدقها ولوها مسبي تخا خزورك تقبل تخلها ناب قلقل so you just spending money جنزب خاص spend تقبل زلها so إن دحر بصراحة تس أمريكا جن like 2 times income على كايز بلو أنا زي 2 incomes حدا تسبند تقبره ويكا توصعيتها توصع نبركا جنزب سيف تقبره لها أي توصعنا لها حدا كلا أينا قال كأسرح كات أتكتاب زلها جنزب تقول لها واينا مالتي so كل learn new skills حدش نقر تفتر لها أبقربا 5 AI artificial intelligence زبها له كلنا بس إحنا زلنا نينا عين السرحاتي هجي أبز حموش within 5 years course دزخل we have a list سلازي تدالو لخا كلا أي سرح مفتاركا نزخونا نقر مالتي most probably اتي هابتام زبها لابي say like about 6% he has what 3 income sources way select income source it doesn't mean one income source alone it's not gonna be maybe هابتام كون كاب ريل استيت كله خلي كاب بيزنس كله خلي كاب ستاك ماركت كله خلي وي صحافه كوينه كاب مصحف كله خلي وي كا يوتيوبر كوينه كاب يوتيوب كله خلي there is about minimum 3 income source alone so your income source is increase not that income source it doesn't بحاجه راح كوينه سخاسي no I am an engineer I have this doing a site plan whatever it is so I have this only income no way that way so you have to have at least minimum 2 to get it like expand yourself or to get it learn your own self كال meet new peoples بزحات تركب مالتي so let's say if you are engineer نحركن كا أبجزها خن كا تنترفي جزيها like track dispatch قبل خليه تبي تخلها of course full time سرحوا أحوات بزحات على track dispatch is a good job نسخاجن you have your own job engineer and then track dispatch قبل تخلها you're gonna meet some drivers how they drive too if you love that instead of doing on that engineer stack it like about of course engineer you can make about 120 or more whatever it is yes you can make that but as we say that is if there's a salary it's not make you it's not make you like you know difference sorry like نبتق عنك أجناك أنا أتلنا سلازي connect with your community like community connection كل وكايسها why not so this is the main improve your financial situation long term نمق أسألي لوطي إخاتر إزلخا ناي لوطي ناي freedom of financial it's financial freedom زبحال free financial freedom زبحال أنس financial freedom يكتب لنا ندحركم كا 150 شحاب عمل سلازة أتخا أيكون كان انتايدا نسخة وصايتات كان دحر 4,000 كوينو أورحي نسخة كاب كاش فولو income ناتكا حموش تشح ندحر اللي كخينو كاش فولو مالت ات بروفيت ناندو زلنا قلبتك زي كود إزي as a passive income كن بلنخيلنا even it could be active income كله خالي
ክንመጽና ድሓን እንታይ እቲ ፓሲቭ እንታይ ኣክቲቭ ስለዚ ክንደይ ኤክስትራ ኣለካ 1000 ቅርሺ ኤክስትራ ኣለካ so you are financial freedom إذا حمشتش حكين نسعة تخفيل كا ريحس كا تخدا بزي بأخاتا بيزنس كا ران زي تخون عند حركينا you are still hook تأثير كلها مخنياتو نسخة أنت حرزي اللي خا تا إنكام يلا so you are not in financial freedom you may have like about 500 case like you know حمشت ميتشح كل وكا خلي up saving whatever account نات كم عليتي بتن 14 عندي حروة عايزات قرنا كندي عمتين كذا حزن كنزب زين no way كود عين مالي so move to do something for a profit ساعتها نبلا زلنا مالتي so أترى لكم مش that's why because I love you guys okay so list 90 list إن أخذ متهجي list of side hustles أبزع list of هجي لا نسخات سرح لها ويكا خمو يزبلنا نسخة whatever professional لك صبو profession صبو إن كان ترخبو ليو كلاي إننا 4 ساعات سرحها ويكا تمهاري أخا ويوان نسخي ما زرخي أبقى زال لك سو أزي أبنتات كتقوموا اللي تخل جيزيون زي الليكا منخج مرون جنزب زي الليو جن you can get what 1099 forum دبهال نايبع لك self employed أخا تخون زي لك you gonna have that fun بقى إن جاي أخذ قبره boss يبل كان manager يبل كان كم زيجبر زبل يبل كان nothing you don't have anybody you're doing by your own so you have to have what insurance on it معناته protect yourself so delivery food حادي it's easy لومي like restaurant delivery food delivery alcohol deliver everything deliver تقبر تخلها مالي so DoorDash تبل the Grab Apple Uber Eats بل this is easy you don't need any require you have to have driver license كله كله that's all additional license كمان اللي هنا يسمعني نجن yeah maybe انت اللي هو كتروح بول تخل it's easy تمهار عند حركنك يا مازر right 3 ساعات عند حدك خا ناب تمرت زخير خيلهم you are open to deliver food within 3 hours انت كاب جز حلق لطب الكاب كشنته علم عليك of course so you have extra income you just make it happy yourself helping like instead of one income you're gonna have another 2 incomes مالتي by now according to Abzelana his financial situation hanti income can break in abuse you have to have at least 2 come with bana two خبل كله خما not only men like both of you guys we have to work men and women 77 صريح كا كمان انت خيلنا things are high as inflation goes up even still market is not happy comes لنا مالي so delivery grocery Walmart delivery دليل عبيت جروسرزات مالتي delivery grocery ناب سبات ناب جزءهم تبصح حلا تحسد you gotta have what أبزي tips على كمان that's a lot of money توسخي is Uber or Lyft زي قبل كلكم it's a full time job أبزي ندحر سمير كا it's the best you can earn about like you know maybe about 5,000 yes full time كان دحر كوين مالي so انت عايز له جنجي maybe قالي تايم كله خلي كندي ساعات كزورا يدخلنها ام معلتي كندي ساعات اب سومن كندي ساعات كله خلينا ابنت مع الاوبر so كان جواب على كان سخات توسرع so انت خالي زلك على سي ار نيرس نخو نقول 3 days خاص نيرس right 3 days 12 hour shift so 3 days 12 hour shift what do you do in the 4 days I know you can work مسؤول part time whatever overtime كسرت تغلها but it's good to look this why profit أحوات and you learn something new أحوات so something you can 3 days shift and then 4 days extra لك مالتي personally I used to work as a nursing program مالتي مجمرة بعد أدخل so كهلا نسخة you can tutor online tutor كل نقول أخت مهر تخلها مالت كتردد تخلها online create كبر أنا كمهر خلي like there is engineers I know they know physics well they can do chemistry well they can do maths well right قطري بعل قطري تمهرو بعل maths chemistry استات بتعمي أجد حسي subjective ስለዚህ ቱቶርስ أنا خجبريل كان دحر نسخة ويب سايت create غير كا like people اسمه خمس start with نحكا دك community ناتكا أبجزها مالك
نحن كتمهرك إلك that's the best. So you have extra income. So ፀጉሪ ምቁናን ምምሻጥ ፅፍሪ ምስራሕ ገለ መለ you know why ኣነ ስራ ከይደን ክቁነና ወይ ከዓ ፀጉረን ክስራሕ እንድሕር ናብ ፀዓዱ ዝኸዳ ኮይነን like cost them about an average ክንደይ 60 ቅርሺ so what ኣለዋ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እውን ዝሰርሑ እዚ ኣሰግድ ጆብ ኣገዘአን ምስ ደቀን right so it's an extra one this doesn't mean ኣብዚኣ ስለ ዘላ ሓትነይ ወይ ከዓ ንስኺ ሓንቲ ሓፍተይ መፂኺ ናታይ ትወስድላ ንክስራሕ ንዓዓ ተባህለ ናት ኣለዋ don't worry about it just do it ኣገዛ እንድሕር ኣሊኻ ማለት ኣሊኺ ከምኡ ዘበልና ትራክ ዲስፔቸር እዚ full time ስርሖ ስራሕ ግን still you don't have to ስኻ ክልተ መዓልቲ ጥራሕ ፒክ ክትገብር ትኽእልኻ ምክንያቱ you have another income as professional or ንስኻ ቆልዑ ለውኻ ቢዚ ዝገብሩ ኣደ እንድሕር ኮንካ ኣገዛ ካልእ ኣናዝር እሱ full time ካብ full time ንላዕሊ እዩ ንሱ ስራሕ ማለት ትራክ ዲስፔቸር maybe ሓውኻ ወዲ ሓትናኻ ወደኩኻ ቤተሰብካ ክልተ ድራይቨርስ ክህልው ይኽእሉ እዮም ኣብ ትራክ ዝወፅሎም እዮም ያ قدم نعم عدال ولا medical transport simple and nice بتعمي صبوا زركوبي you can do this full time نفع انت هونك هاي you can do I have a friend of mine is full time they make good money on this they are good I was professional at below man they know that so you can do this school transport very easy to do قول عم الله سناب تمرتي مخنياتو لو ما بزع عاد انت كله ماني እንድሕር ሓደ ፕሮፌሽናላት ሰብኣይን ሰበይትን ንግሆ ካብ ገዛ ወፅኦም ናብ ስራሕ ዝኸዱ ኮይኖም ቆልዖም እንድሕር ሰዓት 7 ሰዓት 8 ናብ ቤት ትምህርቲ ክበፅሕ ኮይኑ ወይ እውን ጥዕና ዘይብሉ ቆልዑ ስፔሻል ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ there is a lot of jobs ኣብዚ ማለት ንቑልዑታት ምምላስ ማለት እዩ ካብታ ዘለካ ቤት ትምህርቲ ካብታ ደቅኻ ዝመሃሩላ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ካብኣ እውን ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ ወይ እውን ኣብ ከባቢኻ ይህሉ ማለት እዩ so እዚ requirement ከልየ እዩ ላይሰንስ ከልየ እዩ additional ብዙሕ ኮርሳት ከልየ እዩ ኸውን ትምህርትታት ከልየ እዩ ግን ስናት ከምዚ ናይ ወርሒ ክኸውን ይኽእል እዩ mostly ናይ ሳምንት ክኸውን ይኽእል ናይ ሰዓታት ክኸውን ይኽእል ማለት ስልማት ውራይ ምስላም ድዩ ጥምቀት ድዩ ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ኮምፒቲሽን ውራይ ክሳብ ዝሃለና ንሕና ኣብዚ ናይ ውራይ ዝብልኩ ሓደ ክንመፅእ ኢና ርእስቲ ኣብ ናይ ውድድር ስፔንዲንግ ሃቢት ስለ ዘለና ስፔንዲንግ ሃቢት ክብለኹ ወፃኢታትና ክነብዝሕ መዓት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ናይ ውራይ ናይ ገለ ናይ ውድድር ክሳብ ዘለና እዚ የለየና ሓደ ነታ ዳስካ ፅቡቅ ክስለም ይለካ so yeah you cost money for this yeah get it ሓደ ኤክስትራ ኢንካም ክትእትዎ ትኽእልካ help moving ገዛ ክቅይሩ ዝደልዩ ሓገዛት ያ ስኻ ትራክ ጥራሕ ኣዳሉ ኣጓዓዝ ጉልበት ይሃለካ ካል buy and resell stuffs ክብል ከለኹ እዚ we spend times up social media right TikTok internet Facebook so ንጥቀመሉ let's say items ሓበሻ ንበሎ ንስኻ ሓበሻ ዝደልዩ items ንፈልጣ ንበላ ንሕና ካብ ወልማርት ገዚና ኣብትና ህና ብሎግ እንድሕረእቲና ኣብትና ህና ዌብሳይት እንድሕር ፈጢርና ኣብትና ህና ተኣሽሙ እንድሕር ፈጢርና people to gonna buy it you can just benefit ቅርሺ ካብኦም ክትረኽባ ከለኻ ግን ብሴል ኣምፃያ መዓልታት ኣለዎም ሴል ዝገብሩ ሓደ እንደገና ንኣብነት በዓል USA Craigslist ትበሃል ኣሎ ፍሪ ኣይተምስ ኣሎ ናፃ ኣይተምስ ኣሎ ካብኡ ምፂኻ እቲ ናፃ ኣይተም ንስኻ ኣምፂኻ ኣብ ናትካ like you know ሪሰል ግበሮ ኦንላይን ካ just transfer ትገብሮ ማለት maybe ገሊኡ እውን ተኣሽሙ ዘለካ ክህልወካ ክእል እዩ ስቶሬጅ ዘድልየካ እውን ክህልወካ ክእል እንተ ዓበኻ ማለት እዩ እንተ ፈቲኻዮ ትስራሕ እውን you can just buy it እቲ ናፃ ዘሎ ምፂኻ ክፅገን ዘለዎ እንድሕር ፀጋጊንካዮ እውን so ናይ ባዕልካ ስቶሬጅ እንድሕር ፈጢርካ that's the best income resell it ማለት እዩ so social media ካ ንጥቀመሉ buy and resell stuffs ካብቲ ሓደ ገዚካ ንስኻ ኣብቲ ናትካ ስታፍ ሽጦ ዝኩሉ ኣብ ቲክቶክ በል ኣብ ገለበል ክሳብ 50,000 ክሳብ 100,000 ፎሎወርስ ዘለዎ ሰብ this is a lot benefit so handyman እዚኣ ስፔሻል ናይ handyman እንታይ ዓይነት ቴክኒክ ክትመሃር ትኽእል እዚ ቴክኒካል ስኩልስ እዚ በይኑ ቪድዮ ዝመፅእ እዩ so like handyman ኩን so ንግዚኡ ድሓን ኮርስ ዘድልየ እዚ almost ካብ 3 ወርሒ ክሳብ 2 ዓመት ዘድልየካ ትምህርቲ ኣሎ ማለት ዲፔንድ እንታይ ዘድልየካ 3 months and year ዝብለ ዘለኹ እዚ so እንታይ ኢኻ ኤሌክትሪሻን ዳኻ ትኮን ትኽእል ዝኾነ ናይ ተጋዝ you know ኣብ ናይ ገዛ ምትዕራይ ዳኻ ክትኮን ትኽእል ካልእ ኮታስ ናይ ገዛ ምፅጋን ናይ ፕላሚን
ኤሌክትሪሻን ኩልኩም ዝብሎ ስለ ዝኾነ ኮርስ ድልዩ እዚ እንታይ ዓይነት ስፔሻሊስት ኮርሳት እውን ከምፅእ ክሳብ ክንደይ ኢንካም ትገብር ከምፅእ this is the most important thing if you have time ስለዚ እንታይ ኢና ዘለና 9 to 5 ትሰርሕ ኣለኻ ነታ ክላስ ናይ 3 ወርሒ ኣብቲ ናትካ ፍሪ ታይም እንድሕር ወሲድካ እያ ናይ 3 ወርሒ ዲያ ትወድእ ኣውቶሞባይል ንኣብነት መካኒካል ናይ ኦይል ናይ ገለ ጥራይ ትቕይር እንድሕር በላ እንድሕር 2 ወርሒ ተድልያ ኮይና ወሲድካ ኣላ ስለዚ ናይ ባዕልኻ ኡበር ኣለካ ቀዳምን ሰበትን ኣብታ መኪናኻ ተንተድልያኻ ሳፕላይስ ትፅዕነ ናብታ ትራክ ገዛ ትዘውር ትቕይር ኣሎ ወይ ከዓ ሸዋቕ ናይ ሓደ ጎረቤትካ ናይ ሓደ ሓውኻ ትዕበስ እያ ኩሉ ሻዕ ንድውል ኢና ቴክኒካል ትብልኻ ስለዚ ንሳት ንእሽተይ ተመሂራ ብልካ ቀዳምን ሰበትን ጥራይ ንዓኣ ኣየ ኣም ኦፐን ቀዳምን ሰበትን ኣብ ሬስቶራንት ዘሎ ናይ ሓበሻ ድዩ ኣብ ናይ ሓበሻታት ብዙሕ ሓበሻ ዝኣትውሉ ድዩ ኣብ ፌስቡክ ድዩ ፖስታት ጥራይ ግበርናትካ ተኣሽሙ ማለት ሰቸንቱ ኣሰላ ሶ ፕሮፊት ኢና ዘለና we are just making profit baby sitter ያ ቆልዑ መሓዝ ዓገዛ ማዘርስ and grandmothers ኣለዋና right instead of ደቅኻ ናብ ካልእ ዝኸዱ እንድሕር ማዘርስ ካልያ so you mother need to make money too yeah living it so ደቅኻ ክትሕዝ ትኽእል ደቂ ሓውኻ ክትሕዝ ትኽእል ጎረቤትካ ክትሕዝ ትኽእል ክሳብ 5 ቆልዓ ክትሕዝ ትኽእል እያ so you makes money ወይ እውን ሰበይትኻ ኣገዛ ኣላ right she wants to make money ካብ ደቅኻ ጥራሕ ኮፍ ኢላ ተብሎም all is what profit all is talks about money ኣብዚ ቻነል ብዛዕባ ገንዘብ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕና ብዛዕባ change life ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ናብ ቤተክርስትያን ምኻር ወይ ከዓ መቕዳሲ ምባልና ኣይኮነን እዚ so we are talking about business and economics and finance simple what why you are speaking about money khaytublu ማለት this is me my lecture is only about finance economy change life so ክልተ ቆልዓ ዲ ሓደ ቆልዓ እንተልዮም why just ጎረቤት ቆልዑ ክልተ ጻዓድዮም ክልተ ጸለምትን whatever ንስኦም ዘይተውዕሎም make the money ካብ ሓደ ቆልዓ let's say about what 200 ቅርሺ an average ማለት እዩ 200 ቅርሺ ድሕር ክልተ ቆልዓ ኣለዮማ ያ ሰለስተ ቆልዓ እንተልዮማ 200 600 ቅርሺ 600 ቅርሺ ኣበይርከብ ምክንያቱም ዓላይ ተርፋኒ ነቲኦም ክትብል of course ዲያፐር ክትቅብርያ no free መግቦምን ገለሙን ተደልዩ ተዓሽግ ክመጽእ you don't have to spend what it እንድሕር ፍሊስ ምማዓሊካ መግቢ ክሰርሓሎም ኮንካ ያ your money is going to pump up እዘን average ኣነ ስኢለ ዝበኩም ዘለኹ ብግምት እምበር ካብኡ ላዕሊ ክኸውን ይኽእል I have no idea about this so dog sitting كلبي بتعمي دولي وامزي حوات وانت what is this بلا no بتعمي دولي وامزي professional انا كلبي زاوري كلبون زحلي انت لك غزي تليكا ابلكا خنكا so you can make money man حوات ابزي كزاورو vacation كخودو fly كغبرو you know that يدوليوم so man this is money and then cleaning company صريت نجازا مصراي simple ቀዳምን ሰንበትን ጥራይ ከማን ክሰርሓ ትኽእል ሀገር ገዛውቲ እንዳኸድካ ምፅራይ ማለት pest control no you can make money start whatever you want ኣበይና ኢኻ ንስኻ ዘለካ እንታይ ዓይነት ፍልዲ ደስ ዝብለካ ንስኻ ኣበይ ከተድምዕ ትኽእል ማለት ከተድምዕ ጥራይ ዘይኮንካ ናበይከ ክመርሓካ ይኽእል ንሱ ፕላን ክህልወካ ጎል ክህልወካ ንቅድሚ ዝመርሓካ ነገር ክህልወካ so ኣነ እንድሕር በዚ ኸይደ ኣብዚ እቲ ጎል ናተይ ክትብል ትኽእል ኢኻ you start YouTube channel it's easy to start do you have a content ክትብሎ ደለኻ ኣለካ ዲ ክትዛረቦ ደለ ኣለካ ዲ ክትምህሮ ደለ ኣለካ ዲ you can do that extra income ማለት become photographer سألاي edit ግበር design ግበር wow ኮርስ የለ ካሎ yes do it simple car wash ቀዳምን ሰንበትን ከድካ ኣብቲ ጎረቤትካ መኪና ዝሕፀቡ እንድሕር ከድካ ስራሕ 13 labor IBS we are about at this time about 9.6 million short jobs ኣለና 9.6 million short ሕፅረት ናይ ሰራሕተኛ especially ኣበይኻ ኣብቲ labor ኣብቲ ታሕተዋይ labor ማለት so you can do this ካርወሽ ጀምር maybe ጽባሕ ንጎ ሓደ ስፓት ረኺብካ ናይ ባዕልኻ ካርወሽ ተኻሪኻ ክራን ክትገብር ትኽእላ maybe if you have a plan business ማለት whatever it is so easy money ካብዚ ሓንቲ መኪና ሕፀብ ትኽእል 67 ቅርሺ ቻርጅ ክትገብሮም ትኽእልኻ ኣስት ቲፕስ ኣለካ ካልእ ኣለካ so what it doesn't cost you
باور واش هاوس باي ذا واي باور واش هاوس اوريدي لنا في العلم مالتي اوكي السخا سعر مقراص سنوم مصراق يارد مكنخان اقراط صبق متكال سيرش جبر تاعنت قرب تكل سلازي سيرش جيركا هذا ديزاين جيركا انترنت از everything سو حنت يارد كمي صبق تمثل كان سيرش جيركا صبق تملكا عن فلاورات كله تماهيركا يتلالي ميبي سلسه ورحت في الكنزي then go somebody up after جماعة أنت قالوا I have this actually I don't see yes I'll show you this I don't know if you can see that نعم نزمت أنا نعيم عليه so they can do this all designs and everything so I like them I'm gonna call them عليه they can charge you تقولهم صبق أمس قبروت نات كياردن قالن so 5,6,7,7 charge قبرهم سو سطر أيكون سعرنا بعلو تكان هونولو ندحر كونك أول أكل تسمن أب سمن تقرص أول ندحر كونك yeah they charge you 50-60 عايز تو أنا خم نيرن مالت إجراءات في النمر ناتو جزء بالكان نسخة كال إسراح سلزلك هاي of course تجزء زلها كها خالق تقبر دل تخلها so part of night job كسابس هون مالت to me no I don't do that anymore so why not me مالت so كل شيء أزي it's very good money سنوك متسي سنوات باري لها حيسكا ريدي كنت ترك مت ماني سخان دحرات تخبابيها popular جيركا أبتان قروا بتخان دحر popular جيركا special youngest تمهارين دحر كونكا you're like this is a good job get to start everybody بس جميرو خالي لو تيزم تسمالي delivery package like Amazon and things مالت كم دفولت مالي أنقا صبوت خلها محرينيا أنقا صبوت خلها تجرينيا أنقا صبوت خلها إنجليش يا interpret جبا ترجم ورا الترجمة له أبنا application حجز make the money coaching كل كلهم like بحلفن أنا هندو حدا نفع كوتش متي أنا جنزب كفلوكم يدقهم قدام أبز ميرازيم صلي إلو حدا حبش عند حر متي so he creating team من حر غير كوعس أجري كوعس بلي قالك فيل زلوا كلا زلوا مالتي دحر متي خا it's easy everybody is happy دكنا خصاوتن يدلينا so coaching team جبر الله سو maybe أنا ورحي خندي خوف لي لأن حدا ولا ري ولا كل تميت خوف لي 100 خوف لي it's depend night area خندي تجبر مالتي so دحر حدا عيسرا مهارو رخيب خوينو كلتا غانتا سرح للسبزي كلتا غانتا اندحرا معبلهم سو يا كابتن عيسرا مهارو لايك نقول له اورحي حدا مهارا 100 قرش يركب نايز كل مخنياتو كلتا مع 3 على ترين كوغبرومي كتصاوتم يا almost 2000 income يركب على السبزي اكسترا تايمي نقول سرحيو 3 على ترين نقبروم دحر كينو قدام دي سنبدي كاودا درون كوني مالتي sell food from food trucks أحوات especially Mexicans بتعمي يمتكم لذي حبشة yes مقبنا رستورانت راح يكون عندنا كارزة لنا بوثات راح يكون عندنا كارزة لنا so you can rent space alone big land is alone بطاطات alone it happens so مثلا نحرد مزخاب حدا بيزنس اللي خان تايم إسباني كم المزخاب نسخة خانة حبشة مقبل دحرا فود تراك هلك خونكن اشتك تقبران تحركن it's easy license requirement هون it's very easy مالتي كتقبرات تخلي حركنك كم تاع رستورانت تصبايكم نسا مقبل خادي صودا بقى chips غير كاغ لمن اب صعوق زخونو له اريا بوتا عند رخيب كان حدا باركين لوت اب عند حر كوفا بالكا قدامن سنبتن طرح نتا مقبل خانة حبشة عند حر لاميركا مصعد خايلم دولو so you just blowing business up أبتقى كولج زلو أبتقى بيت تمرت زلو أبتقى هاي سكول زلو بقى بيزي مول ستريب زلو إيريات رخيب كا ديلي اندحرا وقت قبر جمير كا they will love it instead of كلام سمعته شو عادة مع الصريح كمان هيتودن صراحة you're gonna be like top man so in average how much you can make of this it's easy you can make what let's say نسخة تاينا بنزلنا 5 days راح sorry 2 days راح كلتا معلتي 5 hours so let me do this calculation okay 2 days 5 hours تغلا لك عندي 10 hours سرح كلها أبسومن مالتي 10 hours an average إذن كلنا نبذلنا كسب an average 25 قرشي just minimum يعني زبكم ذلوا of course كأون لعلي
So ኣብ ዓመት you can make it all like after 50 to 53 weeks ማለት ክሳብ 13,000 ከተእቱ ትኽእልኻ ብሰዓታት እንድሕር ኣቨሬጅ ወሲድናዮ ንስኻ ድሓን ዝኾንካ ኮንትራት ብሕልፊ ከም ዝበልና ናይ ያርድ ሴል ናይ ያርድ ገለመለ ትጥቀም ድሕር ኮንካ ግን እዚ ግን ኮንትራት ትወስድ ንእሽተይ ነገር ድሕሪ ገዛኹም ክዕርየልኩም እየ እንታይ እዩ ክባ ክገብረልኩም እየ ያርድኹም whatever it is ኩሉ ምፀልኩም እየ ገዛኹም ለማፅ እንድሕር ኮንካ ገለኻ እንድሕር ንእሽተይ ኮንትራት ትወስድ ኮንካ ከፅርየልኩም እየ ትብል ኮንካ an average ሓንቲ ኮንትራት ክሳብ 2,000 ክትረኽባ ትኽእልኻ minimum so you can make what almost 24,000 a year so ልዕሊ $13,000 ኣታዊ ብክንደይ be only 10 hours a week 10 ሰዓት ኣብ ሰሙን እዩ ዘሎ ንዓኻ ባዘር ዘይገብረካ ተወሲካሉ ከዓ ካብዚ 24 ንላዕሊ ይኸይድ ማለት ልዕሊ 13,000 13 ክኾን ይኽእል 24 ክኾን maybe ገሊኡ እውን ድሕር ድሓን ፕሮፌሽናል ሊካ ከዓ 50,000 ክኾን ይኽእል ተመክሮ እንዳጥረኻ ምስ ጥረኻ ዋጋታት እናወሰኸ ፕራይስ ካ እንዳወጣ ዋላ ንምንታይ ሓንቲ ዓመት they don't just make it 5,000 for 1 year for sure next year is going to be double 10,000 I'm very sure the inflation source too ታይስክል ለካ እዚ ተመክሮ ለካ ብዙሕ ትምህርቲ ለካ ብዙሕ ገለ ለካ ነቲ ብዙሕ ትምህርቲ ዘለካ ቅርብና ሓመር ሸርሕ 6 ሸርሕ እንተኮይንማ እስ ናይ ባዕሉ ጆቢ ማለት so ኣብነት ኢና ክንበፅሕ ጅና ካልኩሌሽን ከይድና እዚ ንስኻ ኤክስትራ ተእትዎ ዘለኻ ገንዘብ እዩ ኩሉ ሻዕ we are talking about what business in here investing in here so ካብ 13,000 ኣታዊ ረኺብካ ኣለኻ እዚ ካብ 13,000 ንላዕሊ ዝረኽብካ ኣታዊ ኸ ናብ ምንታይ ክትልውጥ ትኽእል investing calculator is coming in here so እንድሕር ንስኻ ኣብ ናይ ኢንቨስት እቲኻዮ እዚ ገንዘብ እዚ ኣዝብ ዘለኻነ what are you going to do so ቀዳማይ ዓመት ኢና ኣለና ድሓን ፀልካ ሓንቲ ዓመት ስራሕ ሞ 13,000 ኢኻ ኣለኻ ምክንያቱ ንስኻ ኤክስትራ ገንዘብካ በቲ ዝነበረካ ትነብር ነርካ ሕጂ ናይ ቼንጅ ላይፍ ካ ጀሚርካ ዘለኻ 13,000 መበገሲ ግበር እቲ ሪተርንኻ like 10% ይመለሰካ ወለድ interest ማለት ن10 ዓመት ከም አንዳ ገበርካ ኺ አወርሒ ክንደይ አትኾን ዘላ ኢንስ ኣብ ወርሒ almost 183 ቅርሺ ከነእት ወላይና ማን ዝልኽ ንብላይና እዚያ ነተንተ ትሆን ዘላ ገንዘብ የዛረብ ዘሉ ኻኔ ተን 13,000 ዘእቲ ኻይና ብዓመት ማለት እንድሕር ዘን 13,000 እንድሕር መቂልካ ና 12 ስክ እንደዚህ መዘዘላ I think ሰኾን ኢታቴን መዘዘላ እዚ ተጋጊ divide 12 ያ 183 ምክንያት ኣይትትንክፈን ንኻንሰን ንሰን ትኺለና በዝደን ዘለኹ ናብ ለውጥ ላይፍ ብፕሮፊት ገርካ ምጽኻን በዚ ከዓ ፕሮፊት ገርካ ኣዳዝም ኢና ኣብዚ ኩሉ ሻዕ እንታይ ኣሎ ታክሲ ኩሉ ካልኩሌሽን ኣሎ እዚ ታክሲ ከፊልካ ገለካ ከፊልካ ነዛረብ ዘሎ ቀዳምነት don't forget tax ሞትን ታክስ ናይ ተርፍን ማለት so calculate this money you know what within 10 years almost 114,000 ገንዘብ ፕሮፊት ረኺብካ ኣለኻ at interest ጠቕላላ ገንዘብካ ክሳብ 258,000 እዚ ሲምፕል ንኽትለማመድ እዩ ምናልባት እስራሕ እዚ እንድሕር ፅዒቑ ከዓ ካልእ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ካብ ካልእ ይኸይድ ይቕፅል ማለት እዩ so instead of 10 years ዋላ 20 ዓመት ከምኡ እንዳበልካ ክሰርሕ ትኽእልካ ንስኻ ኢንጂነር ኻ ናይ ባዕልኻ ኣለካ ግን 10 ሰዓት ኣብ ሰሙን የለ ኢኻ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዘለኹ you can work ምስኦም 10 ሰዓት ዝገንዘብ እዚ ከተእትዎ 1,000 ቅርሺ ኣብ ወርሒ ከተእትዎ ምስኣቶም ከምዚ overtime ክሰርሕ ትኽእልካ so I needed to learn new skills ሓድሽ ነገር ሓድሽ ኮሚኒቲ ሓድሽ ፍልጠት ሓድሽ ነገር enjoyment ገብሮ entertainment ገብሮ ነገር እዩ ዘለኻኒ 5 hours ወላ ኦቨር እንስራሕ ኦቨር እንዘውር ስልካ 20 ዓመት ዘውርን እንደ ተኻብልካ ናብ ኢንቨስትመንት one almost a million man look at that 917,000 look at that this is enough for you like what 401k for ጥሮታኻ you don't need anything ካብቲ ደሞዝካ ተቆሪፅ ዝኸይ 6% ዲ ወላ 4% ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮታት 401k ዝረኣናዮ ቪድዮታት ኣሎ don't forget that go ahead and watch it you might not get this much money
زي بدقي 10 ساعة السرح كايو سلازي ريسكون أيتفرهالنها سيمبل جنزب زمت خاي so قرب إذا فيديو نوح كتبت تخليها so كل خابت مبقستات ناي investment كساب سخوني مالي درسعكم مصحف كتصحف تخلها خابكم بزح نقر له كلاس نابر سيز مصاني مر اتس لايك نفع صحافك تكون تخلها حدا مصحف صحيف كاخ شيء تخلها so this is how it is and then thank you كساب مودعتها مرأيكم مساكم صنعكم تلمد دس بلا تسفومي don't forget إذا حدش channel ألسينا يزلنا وكا جنبيرنا يزلنا don't forget share مقبارات حمقهم مخنياتو تا channel كتعب باللوا بزح عينت تمرتات كا كان من انتان مالتي مساكم صنعكم دس بلا تسفومي سلامكم يبزح باي باي